Shubor nagaslem jong unongsan hima. Uway ni kinong kersyan barat ba, badru nongkren ni kirensan yalap election jong uba HDR lingdo, bam kuay hadwar ublay, uba amazing kurba, habakren na kajing yalang yalap election jong ka UDP, kabalong hasnong dingyay mentakasngi ka shiterik u jemang arjar arpulay, ulaong, baka jing kawang ktin jong kiway pat kiseng san pertay persyayu u, da kabakam, ban penki na rangsken ban riam da kanar yau ba amazing badru ban pabe da kikso ula jubab yaki nongkren jong ki wepat kiseng san pertai da kabaong bahabakren yaki mat jong kajat benreu nganam shepting yano ru bat la da pikre da katang suloi ni da katopru in penjob bet yau babak pub ong uba amazing ula ong ru ka jingkel yap jong ka banner ha ka por bakren ukertong ka NPP ha wailingkut ka penpau sya yaki dak kishin hagani ka ngile don lang ru presiden barangba ka seng UDP uba medba lingdo uba meral bonds im MLA ka nongpo constituency ukertong ka seng na soyong constituency uba sensyar lingdo ki bahayeng hasem jong uba HDR lingdo lembat ki pat ba nong kersyan habakren hagani kasngi nakalyang jong uba amazing ula ongru ba shisin hi balat yalap election uba preston tensong ki constituency ba pher la yoi ba ki kertong ki bayakun ki rembet bar so yong ru kan jia kumjo ula pen ken mauru ki jingle jong MLA ba menshwa uba samlin malngyang hagapor ba umi naka HSPDP uklemmi de garanti ka badai henrei usui no kam hagapor badang long MLA bad let kenti shakaseng NPP da ka ba e konswet yikipat ba ka soyong ulaong ba ka UDP kalong ka seng ka badon boktam ha ka bayay bat ki election ki bakum kini namar hagapor baklan u president rangba ka seng u Dr. Don Kupar Roy na Shela constituency la yoi ba ha ka election shiteng samoy ka UDP ka yo ya ka jingjob bat kini gide ki dakishin ki ba ka UDP na po soyong ru kan job ha ki election ka banwan la benrap uba amazing kadai kasin kabar bangayo banwan yung jadbiang ha kadai kamadan ha kabeningkong ngawan ba imahe badmintaro badmahe dia jingkral jong kane ka jaka ka par keleng gari kasi kumangala de keren namar bair kade ka area dingyay jadu samairang tarai daya pu penthor dalam yu tarai ding bola khamirim ta yung nidutit dingyay sabhai ro kinlap kumta ngi sarang sken ngi lap kumta kade ka dong ka thain ka ba pau nam tam brokoi ka khasi jantia te kumta kajingwan jonga hangne kalong bangan pensyai halor kejing kawang lem kita yana dan betin tunda racu dah kemo betin minit hang teh apa maupun kira jer dah kerteng jonga diong hana bangin pinki na porang sken ngenriam dah kanari amazing hana napoi hapo nongor kumtah nengin skrek saktang suloi napoi saling koi ngin pabe sedegik so ngin sasiat sendon lanong yapi ngandom syapting lada pipi dew hero lada superhero lada pipi dew wrestling lada wrestler ngapat ngandei UFC fighter ngong kumta abang kerennya amat jong ajait beriu ngannom syapting yano royam lada pikre daga ktang soy lada pikre daga tup kamandro nyelarai gai ban pencop yo babapu na soyong konferensi bende kawan meeting ngaya daga tup meeting bayi bala meeting samlin apo ralsken akpor bangalek mga kikwa banong dan buak kali mga nyahi apik kemtuna nanti syapting baru flight me kumpala ngaya behe na surok na kabarki ngalek gele kajing syapting apo ralsken ngala dabito long ke meeting long minta bamlang elesyo yung pinher bedakarali kat habalay hangno ndai ngi pai ba ngala dabsta anda ladai ga sipo tari bantagbu mal polling station yung penlali kan pipi Martini kidai kibut jong kajing pensong tu bakla kajing penbi yo pai ba namar ba kane kidak kishin kila nang pau katang ni kisi yei kumanga kren utaya pa umsaw kato kabanar gabakren ang pa bakren kiwi-kiwi bala meeting utay pa lingkot kamle
Lenar Marsin keren kena di KNPP kak liap sedin kuat kata kedai signal nanta sagawai hantai habo maulumro kakhen kesuki kelalendang sedin kerang kata kedai ar hat nanta kijing pencai segi gue galong kumne kawai pegawai ke konsumsi kaba utau badu prestun oleh jala election kita nak dikirim baik ya degi apa mau hari ini bano hana ngipin bi man kasan senam king of man kasan senam lek kena di KNPP dang tahu le chati siapa konvensi bapa idang rukum ta ilai bano hana yang jong la jong tengen ai du suntek yang jong ki we ngin ai di tu bilar bastek baret tekum ta kram chati mentah le pasoyong rukum ta ngin le basa kawai kadak kasin nganong ya pi uniu kana dia jong KNPP mentah agapor berpet nagaporti HSPDP ukram pet dah linti kepada urisan agapor amal 4 kut urisan jom no KNPP ui kun suat no ya kipai dah kasoyong pada kata agapor berisan kita laingut kita urisan hang juga por ui dina meliam ui dina umsning baru ui dina soyong jadi kita ki angut deki akun na poso deki akun na election napa umsning ro wan balai utau benar meliam ro wan balai bau riu basayo ro wan balai dalam kebalai saban riu tiba berkadak kasin sakawai pagero yapi UDP kasat judai ke parti ke donbok bah menyokun gede ke election balai ngong donbok agapor baklat di presiden rangba mensua di Dr. Don Syati siapa konsumsi apa warsara Syati mas yakun be election ke job kabom mana habakla di bahas ke sunru daile be election job kabom nanta haba jomno we ni kiamale nang parti kongres parti NPP nang ti na po lanikor yale election me siti job kabom komentar ke de genuk sabangi hane po sayong kom ke election kan job kabom Nyewa sautu kum kinong song namar ba keleng habang ilik dal leer syu apa orang scan kilas dang ban her man katisnong manongin ai no si pau arpau lai pau hajar hendai kita kipai ba jingi kibasta don uriu yakub dengar ijan tamu hane ko mai ba na chimno da nang mes arpau hajar wong kum ta dang iram hangai ni ya sang to hai jam rem ibarat riak ruspa minta bayok pisa NPP repai ba basta jungi nombak rasyu namar balai kihaban le kumta namar ke jingrem kanong kabaram keput minta iradap sulpo syai ba minta ngin tam keput minta ngin job amdai pa banong bangi job ke mau isa meba minta bangin susong sukno ihaban trai sitom nani tu kana yapi namar nga Indonesia hapol banong school nadu na kelas 1 ter ngarai du kelas 8 9 10 kumta la kelas 1 ngalong benungkong inyong ikai ngayong dale abhano kumta ngalong benungkong hable abha dali kelas 2 ngalong benungkong yung hi dale abhano kumta si kumta kelas 3 kelas 4 kelas 5 hadu kelas 9 10 kumta yung lebha si lebha long benungkong si long benungkong ndai ngong yapi ngipip benungta ngilong benungkong baik talbang hidang don kamban lebha kata gawai kebang lakwa benai luksa yapi basa gawai pa kabagi isau tu bahang ne gitai dang don gitu kebang manai kerja ni ke parti kongres kabang lakwa ban pensyai ha mentah kalong ngaladep banwan mi syatei so presiden ke VPP ngorong syase pi pinwan sesoyong ban kerja ni kertong kongres hendai wong to jejai ngesejuba ngirei ba hati tu social media wong kadi tangkagam tok kakam syukur namar ba ya ka white lambak rainbow jong tirap sing mlaban ng ai ka yeli pam stage soyong white lamb ka lain ka pam tagi giri yele ba persya mlaban suwang pankai yela dap so tho syai mana kalian ka kongres rugat hok bad minne mustap layat keleng ke sinong maram ban penih hane bangar ngala kerjaan kongres hai ini minen janit kawan parti kongres apa sinong badan manga ninga ngadon lang hanta nomor badai ha sinong wow kisondur ki umiro lawan nang bare
dia bisang banten thame manong dalai nei rulai waktu ni namar ba kini kita soto bakla yo dangdang banang ne napa era dingyai banang athap kongres kumanga ong berasikata tong dium hapai de borsai baren kumta dium sai le sejing buon pendai de simpria lau hi kaju namar mpoi sene awar hajar khatra ngilama dia ne kita skau tenna tibuah ne jingso dei ba juda mendai bangagen tho ende ke jingai biri jong gibriu kini thep ba juda nala thep mentayu loi Mentari pilai mentari gue parti krem kejiwan man kerja di UDP ngalati kena poi loi ane apa area ngam kwa epi yang ale langse kapati UDP kapdiang keloi yang pai ba soyong konsesi lada dei hakado kapor ngin namang bawan Nadine bawan Nakmat ngin trai kaju ngin yale kumju ngimang le bapi pilawan hadin ngim kemriu ngi pdiang keloi namar bukan dia jongi udah brio basore udah brio basngap ya jing krelem kibare baro Tukum tangi werki namar ba ila sulpu syai bagi jing punya so jongpi kan pentam keput susu kenang ba kane ke jingko jong ke NPP baro kalalong ladap ban lakut no balai ngong kumta mata demi kisi kinong kersan jong NPP habiki ai jingklen kumeru kila putut utuli ni wei nong lau mei yo ne kun namla ban em tang sisi tuang ke NPP long kumta hanya ingin saya kajing job hakanya tarik cara bakla hendangi hak karya tarik kajing betul betul kaya merupa kajing job lapun saya pi kita ramai penkerjaan NPP yang ni terus itu ya kena kita kisin nomor 4 ba nang tagi hulung kena kaca balai kira bertah kabom wei bala risa di kena kajing job man election ketika tahi bandara yang tong jing job lada pi bidang kena di Someng kajing job jang jing syarem kalapoi syapi di badan kerja NPP upai ba jangi apa soyong haling khol minta kitrai sitam ha hendai tang bawai kajing sya pendek banong syata siling khoi mendem risu sya soyong dan rusu dari kamtok ya dari separang kapus kalau rumpiak wah Ila suang tu syai namar ba upai ba jongi hadu kat menta pinum la syuk banti nadu keleng dia inem gitu gijingong bahasa rang scan kata ing kilawan pinyasno saling khoi kata ing kiwan pinyasno hendai sependeng mak riju siju pa Ino raskan ila dabi tu namar ba kat nami kisi nang tai depo matwan ngi menin kiwan kuble yang ada layu sangut kiong yu bawan temai ni ngim cu penwa ma flor ni giwe gano iti tharai kidek no step te kadang ga ing kumni thaba kasi Nadine ya kadang ga ing no ane gane ga jonga kadang sergi ing ko thei lang kane ke kambi ke kamthok namar ba balai ke kiwin kane ke NPP siapa soyong kau gila ya sosa dia na ki keren ki genter ki ni toy mersiang im sete di telai yang ki onte ki larang tarol kamper ihon lagi yap namar bagi tip bagi yap nak bentak ke babah labia ganti no namar bagi ladem soto bangin poi becak thong jong jing job lapi keren sakum no ru innam rit innam syapti namar habanga keren boros kata rong ka keren ya linti bakanim gajat bendri go jong Ngalawang teh aina di parti rilum namar ba ke parti rilum lada bakla sisin dangla ban penbaik ni giwe gi parti penema ada lele banong ba pennek batai start babi namar ki presiden kide na shawei kumta minta gilarai bana po soyong hi yenai be baba pip bagi hap penilai persya berkadai satang kene gawe ke mengajar sajuang ba kata kapisa kiong hane ngin bomlas upai ba kemarong lada kiong ngan bomlas ngiru ngin bomlas setai nang kitin ba kendiat namar ba kapor kabalengkot insai segiwe peti jingkren kibangin se thir ba halor ba pin numla syu da kumui ba bun ba na parti NPP kim sawan ban punya so na parti kongres ini bom ha na kiban sawan punya so na posoyong na lingkoi nang tadi gi ada lawai sene sapo krek na dunong patau
ya po kentan benar kita orang buat bentar cuy kin nang buan ba namar ba kita persiang ban fun tak namar dua so tu bakal ke kami le ke jinjok ke ke UDP teh ha gebom jing risa ke jong pi ngatep bagan poi beca ke thong jong ke jingjok wat ki kuslai ha gebom ku